Assalamualaikum. Ada sebiji Kawasaki Double R tahun 2014. Motor engine standard original block original. Rem Waisuku, pump M3 Brembo original. Carburetor original standard. Block 1878 original. Engine senyap. Minyak hitam okey, tak ada susu tak ada warna-warna tarik. Body pun kemas lagi, tak ada accident. Exhaust DBS Thailand rasanya. Pump belakang M3 original. Lock. Engine senyap lagi lah, sedap. Switch kiri kanan, dam semua, lampu semua. Dalam keadaan baik. Meter KMS tak jalan Speedo tak ada. RPM jalan, minyak dengan temperature jalan macam biasa. Engine senyap. Dengan punya engine. Okey, mana-mana yang berminat dengan motor ni, apa-apa Roger. Assalamualaikum.